Bu, tadi di dalam. Ibu. Perkembangannya aja bu, perkembangannya. Bu, nggak ada jalan bu sini bu. Nggak ada jalan ini. Bu, tadi di dalam. Bu, soal masker apa aja sih bu yang kemarin diperiksa bu? Bu, yang intimidasi bener gitu bu. Yang soal intimidasi itu bu, gimana bu? Bu, ibu cantik, ibu cantik, bu, aduh, aduh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.